Medab Yudhistira nyaburang diri inggih bawa sang mangkin ritat kaleuy desang Darma Wangsa bipraya nyeburang anggan nidani merika maring kawah cambra goh mukani maring kawah nenten wenten malih kayun nidane obah ritat kalaning rerah mungguing genah pasemetonane make sami saget sang sudut prapta sakewanten sedurung minekadi anggan ide sang Darma Wangsa nyeburang anggan idane kagiat sane mangkin prapta minekadi anggan ide sang suduta ban dan dumade raris linggih ide sang suduta ngetelang pawacana ring anggan ide sang Darma Wangsa saheban banalon wiakti daging pawacanan idane singe karatu Darma sunu singgih ratu putra nida Bathara Darma asapunika minekadi linggih ide sang suduta ngawiwitin daging pawacanan idane sampun panggih Ari Rabi rian tukan napisane dados pabuat sang Prabu sampun sane mangkin kebawos kedagingan Patut budal ke swarga
Padut sane mangkin mekadi anggani dewa mewali malih merika ke swarga loka. Yudhistira nenten kayo Asa punika mungguing daging pawacanan ide sang sudute majeng ring sang Dharma Wangsa sakewanten ide sang Dharma Wangsa nenten mangiringang Duro sedewa budal ngerago Bang yang hati tiangan sampunang ratu malih mikayunin sikian titiang durusane mangkin ratu mantuk mewali mereka ke Indraloka nenten ke swarga lugreyang minakadi sikian titiang jenek iriki nenten mewali malih ke swarga loka sareng nyamong nanang laro mangde presida taler sikian titiang ngemargiang daging-daging kesatiane sareng semeton titiang iki ring neraka loka menandang lara uning yang indero ugi
Daler titiang lungsur ring linggih ratu sang sudute sumangden preside ngerauhang ring linggih hide hyang indra inde ketitiang rauhang ginapisan make parindikan padewekan titiangi iriki sareng semeton titiangi sampun matemuring sana pamukasne titiang sampun wiakti side kecunduk sareng semeton titiangi punika taler suwite kantin titiangi makesami sareng perkanti pianak asapunika taler mungguing kewentenan okan titiang rabin titiange sampun side kecundukang maring yamo loko cuthetne iriki titiang lungsur genah ring linggih hide batar yamu sareng nandang laro kingking napi daging kebiah parani sani mangkin kepupunin nulih semeton muang prekantin titiangi titiang pacang sareng menandangin iku wecanan sang nado sapunike mungguing daging aturide sang dharma wangsa ring linggih hide sang sudute madilar sang sududo lawo
sampun puput wiakti desang Darma Wangsa matur-atur kandugi raris idesang sudute mantuk malih ke Indraloka maturing Bathara Indra pisan raris idesang sudute nguning yang ring linggih idesang yang Surapati mawasan wiakti angob kayun idesang yang Surapati Sang Hyang Indra Tinglah sampun antuk linggih desang yang Indra kayunin daging kepurusan ide sang Darma Wangsa kepagahan Darma wiakti dahating pageh lajar idesang Darma Wangsa risa jroning margiang daging-daging tatuwe agamane